Shubor nagaslem jong udongsan hima. Kirang basnong kibadon hakalama jong kasenjuk kirang basnong jowai area. Kinpenlong ya kejengsyong kelany mengor berak lamayong hakakandai tarik mentau benai nyaduk kapor karoi Benjamin Step hakamat ke office PWD Road North Division kebadon halat halabo jowai. Berpenpau kejeng persya ke baka sorkar kejala kamut berpenkerja ia kene ke office Syashangpung ke bahap haraliang constituency West Nite Hill District. Habekran buat ubah LD Lakyang, ubadai General Secretary, kasenjuk kirang basnong Jowai area, buat ubadai ru urang basnong lat halabo, ulapan pau kanyang sengudiaw, baka sorkar habaga temu berman rakyat ki office, kajupan tip hagirang basnong. Hendrai mentak ganti, kaklam pentip syu, penban ke syura jubar ya ke office PWD, nalat halabo, Syashangpung, klam depan jengmot. Halo ba lakyang kuat ban yakren batfi umar baka sorkar jala kelamur rakno ya kan ke PUD North Division lat labo sya Syangpung ke ting snyo jpi kung no yalam sno ang imasen yo I ko ko ada ke bami ha ka tugas ni ke ba ni don apa containment area itu ki porbi oi la penting ni kan ka snong jong ni do ka arto kendai trek di sans ni sa ni ha pa containment soon di hadin nang to tingi I ka to ka order ke kami hakas ni Wednesday la ngambak lah. Kami ketu ko ada ni lang kendit ketu kan. Namar ba ni ngimpat ke ai lo ketu tang bakalong immediate effect. Ma. Tena kena injungi marsin I ketu tengah kumrang basnong. Lala khot ya ka executive body meeting jungi. Tingi la ai ga representation ban persya ai kene ke jing. Don bor jong ko sarkar kan. Di negara yang jungi di klam ke jing pentip mah ki officer kar syua bikin set wan pok ke snong tau ke jungi kira pentip teng don bapa ni ke permission nengi gerang bak snong te ban mi nang ni ro de ban pentip te je kan ni ke office not division langam bakala ke de nadu khat kendai spa san peu something ngam kan mau kis nambi kakapor sarkar Assam ni kanila kani ke first division ke bakibu apa juai pi kani ngila persya namar ke barim tampi nakani ke penkhai ki south division nakani ke penkhai ke national highway nang ni la penkhai ke NEC nang ni la penkhai ki bai pat ke division ke PWD tidak kata kadau tingi ai representation jengi se government badai ban sengek syuai kini kam hadir pada penbaik dikumbai. di menu kipai ka siti sa government ban pasangit jangan Ngalapa agas ni Friday ngalapa sa government Friday ngalapa mentatayo yes menen mensis ni bi Thursday ka pa Thursday ka pa yung city sa po government ngai su executive engineer copy ngai copy ro siya deputy commissioner mah tika jubab kalong kumno pio jubab baka siti kamdan ka respond ay nag-government ya ka city ka jogi tiha baka sorkar ka ra Syashangpung ke jingmot ngarong am sungtuo bi kay gijingman kasang pung kadon kumno arpo lai arpo sa kilometer na po juai ti ki treasury ki don sa juai ki bank ki don hang ni po la trabo po juai nagagam sungtuo kay ka jing start jung ka sarkar baka perkhat kumno kay ti nagalang jungi tingi issue yung persya ya kani ban ra ya kabadon nak fokus dong kathaw ti kalong ko ba handrai ban penne ya kani lagi kwa pada ban grade di division sa kino banta tingi yung persya ya kata tiba ang di keren berpi lano kin ra ya kani ka office kin ra ikut kisla Syashangpung ngalawan ikendo baru engineer ka Thursday ti ngalai keren baru tu ong ba ki ong yang immediate effect Temasen kut ketuk lockdown, ketuk contain area jungi, masen wengi ketu, di ula wan join yang tu, apa office, nang tau pa pelum pelang ni ke staff, ngangal yo jing tip ni ke staff, ngangal yo jing tip lagi nang tray yang tu,
Tinggal lagi kenduk merkhmat bat tung bong ngamla ban lei namar ga dei ga government order ni dei tang dong tri hang ni ti ki long kat balong ki hab ban ra baik uang kumta dei ngau ni ba la kumno apswa namar ba ngan ye keren baru emeli ngan ye keren bat ki bahalor mah tira kaleng jungi tingala isang ni nako abani kenduk baru emeli tang ba nakasnong ti ni mio kalat ban kenduk bat dan bak bi kenduk meneng kan baru MLA leng baju ke senjuk kerang bas dong tu kecuali MLA jung piu no udah yu wailat celah ti negara yang jengi ti mendengi lah ibani kenduk kum ke senjuk jong kerang bas dong dan bak mengadai jong ke jawai area dengan ni dan bak mengadai jenis ketri jong ka tinggi layak bani kenduk batu mendeng. Dan negara yang cukup sukan syai begini bah kedai ko ada jeng komen melalui namar ba kejuai kam hap dan ke connectivity bat ke kedai division uang kumta tinggal pada MLA jeng piru ukasan lang nya kan ya ada Allah nggak sungsu ba ula ya lang bat ke government uang kumta umaban ai jingmot yung government ba this kadai ba sagay swama tinggal pada ngong ni hukum ni yung sir kadai ka ba ni nakaling jungi kum ki nongilam snong ni langsung tu ba kadai ka division ka ba rimtam namar nang ni nakadai ka division 8 kha kum ba ki pen kha ya ki constituency kumta ko pen kaya ka ya ki division tina kata daw kumno pi mut ban ra ya ka bani ka barentam lagam bakala ka dai na dukis nam san puwai san puar ngadu ka sarkar asam tina kata daw tinga kwa ban penne ya kini jabot makan long ka history mo ya ka snong ya ka history ya ka PWD history government history mo ya ka jangan si bro ko bay tegum no fi ban rai jadi kata kan yo ti piong la monde le ding tindai tarik ma ai ti piong ka tinda no la sai ti pile ayu nak le kasno ba ni tinda no na du monde ni proses ni ngalong kesnong ni nimnot ban le ai ro ma namar ni don hapo kariti in charge of the council ni don ka ngiyo ay ka bor kumrang basnong ngayo ay ka bor ka desa council hanray ka balapan ko bor ni banlong agitate ban pelong di program di kumno nga ngam suday banlong tama tang ba ni don lang ha ka senjuk kerang basnong kay pada ka protest ka de ka jong ka senjuk kay tilo kin protest piong ban protest ya kan ya ngabonde pinle protest Mapanisip na sarkar maki kimsautunan. Ni kum kasenjuk nila yaray ba ngi rang ba nong nginwan siya kamat ban yeng ban dharna ang to. Nang mag government kan yi ka ay ka protest ka jungi. Namar ngim dan ngi yai ta kalenti ka bajay ti. Ka government kala ban lebor ngi hanray kami ka tang history ka bagi kwa ban sna mo kum ka senjuk rang ba nong. Kaya ka government ka bawan, kaya ka government ka balabor, kaya ka government ka bawan bansunsar hok ini, kaya ka contribute ini. Kihika yung ngilas ko. Tinakan ka daw ngong gani ka government ka balabor. Kumurang baas nong, ngong ba gani ka government ka baton ka balabor, ka bathombor, ya ka hok, yung upay ba. Claim ka hearing, claim ka notification, ka babiyang, kaba ailat yung pait ba pun react mo kami ka government kepada lebo kanu baje pin sedang ya taga jing song klaim mongoro pi ha te ha kamar ko pi kadu bijing ni mi ko ni kendo ko tirang basnong ni don hang to just a part of protest just a part of protest ki permanent person jong ka choi tao ki Nada senior citizen kiba go yahap jimot but ni invite ki
nang tagarang ba asno nang kampay ba ngin maintain ya ka SOP ngin maintain ro ya ka social distance mah Tingin kan bat pi nomor ba yul se ka de ka jing tot wa mal ejung pi ka penlong ya sarkar bakan ra jubar ya kan ko okres se ka po sangpung ay galong kumtay imat sayawan sa tay namar ba ngamong botolat ni ngamong bomtolat na kadai ka jing kumba piong te laban dei kumtaro kasyang nga jing sinyo to jong way po ubriw mah kede ti tangkata rai ba lakyang okay thank you so much ta kublay piro ta ti tangkata rai ba lakyang okay thank you so much ta kublay piro ta